nasiputan, naladawen tapno nilan mengam. Ay manang orang, aduunay tingkay kalang. Daytanay lang ang mabatnang, na inulumet gayam ti utang. Asipay dagita nagkautangam, utang kalimutan. Ay manang tunga orang, bagay ken katnagan na urang utang. Ay manang urang utang, tay agsingir in kanilan mengan. Nyandak sanggasat di mo nasiputan, naladawen tapno nilan mengan. Ay manang orang, aduunay tingkay kalang. Daytanay lang ang mabatnang, nailulumet gayam ti utang. Ay manang kunga orang, di mo kadpay mapanunot sardengan. Taaramid mo di paggugustuhan, agbanag tuket di apagbabawyam. Agbanag tuket di apagbabawyam. Ay manang urang, urang utang. Inaramid ko para ka. Nagpupuni-punan, dagiti balbalikas makakutay sinumanamot siya. Sa ganam nga ta umayak amang harana, di tatawayo at tamdag ka kuma. Tomay ko ibisikan, hanek ekenrik naksapay kuma. Nusyang tuti ayat hindi kanto pagsangiten, inaldaw tungain kaling lingayen. Itit ko ti amin ko, ken amin to akayat mo, ipaay ko maparag sa kalae. Uray sinoti agde pa, uray sinoti kumontra, ilaban ko tayat ko ken ka. Uray pakatayak samsang itik nulakit di mahundod ka. Ayat nagdileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Nagdilig ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Dinggim mandungo, ading kuday pisunata, inaramid ko para ken ka. Nagpupuni-punan, dagiti balbalikas makakutay sinumanamot siya. Sa ganam nga ta umayak amang harana, di tatawayo ag tamdag ka kuma. Tumay ko ibisikan, hanek ekenrik naksapay kuma.
amin tuwag kayat mo ipaay ko maparagsak kalae. Uray sinoti yak de pa uray sinoti kumuntray laban ko't ayat ko din ka. Uray pagkatayak samsam teknolat yak di matundog ka. O ayat nagbileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata. Anyan anaglisat, anyan anagtuo, tiag taraken gayem, abuyo ang mano. Galutam tinalagda, simple ag gumarot, tatikay kayat na, hindi na apapros. Naminsan amanem, napantuin tupada, inmayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan at gamit sugat na nasugatan mismo ating nana. Anyan anagrigat, anyan anagtuo, tiyak taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam pinalagda, simple ag gumarot, tatikay kayat na, dinging nga apapros. Naminsan amanem, napantuin tupada, inmayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at gamit sugat na, nasugatan mismo ating nana. Nakigaya, may paar na itigaya. Intugot ko kay tulibag ko, naaramatik ko. Tapnon iti kasta, ket mapne kakto, kapulaen gayem, taisunang ti kaladto. Ibintaad ka, pagaya amakun ko na, ket mayaw awagin, tipunin na umon ko na. Sumangu ako ma, kamabising day tuirik na, yem apau na yen gayem, tajapulos makapasa. Gapu iti surun ko, inala
daytoy bagko. Inlibas ko nga inkarga, kay tinidor ken kutsara. Napan ko pa'y nga inala, dagiti masida asobra. Tano sumangpetak agdan tumet masisida. Naganak, taawan pa'y asawa, mabaketan na kun, ngem awan pa'y nasaraka, napili aknet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapumet ngamin, tiinak sinasarang, mapausan na kun, nga ada baby na, nagparami da payen, itikrip anara, gimatangag payen, itimon monyeka, nga isukitan, itinapliwiwa. Taawan pa'y asawa, mabaketan akun, ngem awan pa'y nasaraka, napili aknet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapumet ngamin, tiinak sinagsarang. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkaratga. Pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing na umanak. Di nagkagunay gagkakarain, kay ti patungpo ay nagkakuykuyas payen, pakaalaan na agriuma ay nagrigaten, pagmaayan na ako bububuka payen. Plano planing amakun ko na, ay akaramayat nga awan kisarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkaratga. Pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing na umanak. Di nagkagunay gagkakarain, kay ti patungpo nagkakuykuyas payen, pagkaalaan na agriuma ay nagrigaten, pagmaayan na ako bububuka payen. Plano-planing amakun ko na, ay agkaramayat na awan kiserbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17 ay libre ka na. Plano-planing amakun ko na, ay agkaramayat na awan kiserbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 17
ay libre ka na. Sa nga 17 ay libre ka na. Babaruti mga sawa, tanangin niyo kumakakadwa. Tawan kung tipidwana, malaksin numabalo ka. Ay nagrigat kayong kuti may lawhan, ay balasang nga di mapagpiaran. Ano at datang kupagtrabahuan sa baling kundi aramid na. Makasasawa ak mga sawa ak di anak di manalo taisut maguswa no agarado agarado akme agarado kang adwa tingat rabi agriing kami aging inarado kami lumay saat abaro ket makasasawa ak mga sawa ak di anak di mangalap taisut magustuhan no agkamel akme agkamel kami adwa tingat rabi agriing kami agkin kinamel kami no may saat abaro ket makasasawa ak mga sawa ak di anak di doktora taisut magustuhan no agtudok kami adwa tingat rabi agriing kami agtintinudok kami. Adut apung kuna nagtudo maklase tilapia at dana katungiib at dana kanganga iko na nitatangkoti kaimasan na tilapia daytay sumirsirip at kuti-kuti dawat-dawat na at dabay apung kuna na imas kantok mapinalkang nempi kuna net ni tatang kapag kahimasan turay di mun bugbugwan ketsukit-sukitem lang anyan anaki mas anyan anak sa itiramanan nagmayat tagmol mol ini baseball hindi mo kayat di agam hindi mo kayat ti agam mal iti tabako nagi masti o be iti bantay aglalon nalo
aglalon nalolo na pokray. Only in the Philippines nga atot may parit ti asagit ken mga ngiti na mangsit kaadwan na kan anabangsit na imas ken very sweet kumugtar ti mas nasab sa pulet ti raman na intaman agyo ken intaman agyo liti kayo taadda pagjor jor pagkitlog ti boos nagimas ti o de iti bantay aglalon nalolo na pokray. HBO Records and Hollywood Production. Atut agpulpuna nagtudumat klaset tilapia adda nakatungiip adda nakanganga iko na nitatangko ti kanimasan at tilapia daytay sumirsirit at kuti-kutit dawat-dawat na daytay sumirsirit at kuti-kutit dawat-dawat na wow wow nagmayat iog-obra bukas tanga agtigusak tay sabon ti pag-ayamak ta namin nagpagpagalisak patulay ko na aglablabutag ay galis na nakamay mayan sabay apiras sabay ramas agay ayam sabon na kagangganas ganas at unay iag sabon amin nga amot kong kenlik kaong sabon at pay dahito'y agong dahito'y hikitin at ituron sabon at pay dahipikibong sabay kirkirkim kentus kong sabon at pay tuy barukong sabay selang sa kuidumurong nagkanas ti atigos agay ayaw iti sabon aglalunong iyaradong ipababa ipangatong o sabon nagmayat ka o sabon makababang arka o sabon makapangiit ka o sabon kaay ayok ka. HBO Records and Hollywood Production. HBO Records and Hollywood Production. Nagmayat iog-obra bukas tanga agtigusak tay sabon ti pagay-ayamak ta ngamin nagpagpagalisak paglahi ko nga ang lablabutap tay galis na nakamay mayat sabay apiras, sabay ramas agay ayam sabon na kagangganas
Gana sa kulay ag sabon, amin nga abot ko ken likaong. Sabon akpay daytoy agong, dagitoy tikikin nag-iduron-duron. Sabon akpay daytoy tibong, sabay kir-kir-kimot ken puson. Sabon akpay to'y barukong, sabay selang sa kuidumudong. Nagkaras ti antigos, agay-ayang iti sabon, aglaluno iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon nagmayat ka, o sabon makababang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti antigos, lutay sabon ti gustusugos, ay kalis na nakalamlamuyot, nagganas na iapros-apros, aglaluno petke-petkel, kadagiti mas-masel, agkit ka nga kas na agsugel, ganas ti sabon na kamay mayat, ikaden nagkakater. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Sinayang mula di intalek ko nga ayat, kakinay kayat mo, di bakbak ng ngentay siya. Nano mo aklang amin, awan ti malang langat, hindi mo umaanak namin pinsan, akin nagsignak. Di namatinak, di ulbot akar-karim, kasla na pudno ka, inalilaw naklaeng, ulbot akar-karim, ubaw ken pamaran, ubaw kinataong, ubaw kay nay tapuso. Tinasakit kanyak, tinangnam namanak, inayat kat na puno, kinataong sinugat mo, amin akit daw mo, awan saan inpaay ko, amin na pan nakaawat, itanag ko, ingugur ko. Sinayang mula ang palangipatek kuken ka, sinayang mula ang di dumok yan ilala, sinayang mula ang palangikanawak yan ka, sikat makaika po ang nakarubos, tay'y luluwa. HBO Records and Oyoboy Production. Sinayang mula ang diin talek ko nga ayat, kakinay kayat mo, di bakbak ng ngentay siya. Nano mo aklang amin, awan ti malang langat, hindi mo maanak namin pinsan, alin nagsignak. Di namatinak, di ulbot akar-karim, kasla na pudno ka, inanlilaw naklaeng, ulbot akar-karim, ubaw ken pamarang, ubaw kinataong, ubaw pay day tapuson. Tinasakit kanyak, tinangnam namanak, inayat kat na puno, tinataok sinukat mo, amin akit daw mo, awan
man saan intaay ko, amin apan na kaawat itanek ko, ingugur ko. Sinayang mula titaleg nga intaay ko, sinayang mula aldaw oras ken tiyempo. Sinayang mula sikat kinos tutoy puso, dakton agayat pa'y tikas ken ka, amang lukluko. Dakton agayat pa'y tikas ken ka, amang lukluko. Hello manan kakabsat, kaduanda kami manen iti daytoy nga road trip ni ditoy Candon, Ilocos Sur. Kinlinggen tayo manan kakapintas nga Lucanong Sonata. Ay
Sanggasat di mo nasiputan na nadawen tapno nilan mengam ay manang orang aduunay tingkay kalang daytanay lang ang mabatnang na inulumet gayam ti utang. Sanggasat di mo nasiputan na nadawen tapno nilemengan ay manang orang aduunay tingkay kalang daytanay lang ang mabatnang na ilulumet gayam ti utang ay manang kunga orang di mo kadpay mapanunot sardengan taaramid mo di paggugustuhan agbanag tuket di apagbabawyam agbanag tuket di apagbabawyam ay manang urang urang utang. Inaramid ko aparaken ka nagpupuni-punan dagitibal balikas makakutay sinumanamot siya sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag ka kuma tong may ku ibisikan anek ekenrik naksapay kuma nusyang tuti ayat hindi kanto pagsangiten inaldaw tungay kalinglingayen itit ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalae uray sinno ti agde pa uray sinno ti kumontra ilaban ko tayat ko ken ka uray pakatayak samsang itik no lagyak di mahungkot ka ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni atin abalasan sapay kumatain nagsumbata nagdilig ka tuy puso kinayawa ni ating abalasan sapay kumatain nagsumbata tingin mandungo ading kuday pisunata inaramid ko aparaken ka nagpupuni-punan tagitibal balikas makakutay sinumanamot siya sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo agtamdag ka kuma tumay ukit isitan anek ekenrik naksapay kuma
ay kumaparag sa kalae. Uray sinuti agde pa, uray sinuti kumuntray, laban ko't ayat ko din ka. Uray pagkatayak samsam itik nulagit di mabundod ka. O ayat nagbilig ka, tuy puso kinayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbilig ka, tuy puso kinayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbilig ka, tuy puso kinayawa ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Anyan ang nagtuo, tiag taragan gayem, abuyo ang mano. Galutang tinalaga, simple ag gumarot, tatikay kayat na, hindi na apapros. Na minsan amalem, napantuin tupada, timayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at gamit sugat na, nasugatan mismo ating nana. Anyan alagrigat, anyan anagtuo, tiag taragan gayem, abuyo ang mano. Galutang pinalaga, simple ag gumarot, tatikay kayat na, dinging nga apapros. Na minsan amalem, napantuin tupada, imayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo ating ngana. Napanak nakigaya, may paar na itigaya. Intugot ko kay tuibag ko, naaramatik ko. Tapnon iti kasta, ket mapnekak to, kapulaen gayem, taisungang tigalad to. Ibing taad ka, padaya ang magkunkuna, ket mayaw awagin, tipunin na umunkuna. Sumangu at kuma, tamabising day tuirik na, yem apau na yin gayem, tadyapulos makapasa. Kapu iti surun ko, inalak na ito'y bag ko.
Ibas ko nga inkarga kay tinidor ken kutsara. Napan ko pa'y nga inala dagiti masida asubra. Tano sumampet agdan tunget masisida. Nagana taawan pa'y asawa, mabaketan na kun ngem awan pa'y nasaraka. Napili aknet ngamin idi agkabanwaga, tagwapumet ngamin ti inak sinasara. Mapausan na kun nga adda baby niya, nagparami dakpayen itikrip anara. Gimatangag payen itimonmon yeka, nga isuitan itinapliwiwa. Gana taawan pa'y asawa, mabaketan na kun ngem awan pa'y nasaraka. Napili aknet ngamin idi agkabanwaga, tagwapumet ngamin di inak sinasara. Kat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkaratga. Pudno tay kunak, kana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, kay ti patungko ay nagkakuyas payen. Pakaala-ala agriyo maay nagrigaten, pag maayan na ako bububuk ka payen. Lanos laling ama kunkuna, ay akaramayat nga awan isarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa 17 ay libre ka na. Daytat kaimasan at paset ibiyag, agkatawag ka sa kaagkaratga. Pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing na umanak. Di nagkadunay gagkakarain, kay ti patungko nagkakuyas payen. Pagkaalaan na agriyo maay nagrigaten, pag maayan na agkubukubu ka payen. Lanos laling ama kunkuna, ay agkaramayat ka awan kiserbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa 17 ay libre ka na. Lanos laling ama kunkuna, ay agkaramayat na awan kiserbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa 17 ay libre ka na.
sa nga 10 ket 7 ay libre ka na.